Dobro jutro, blejski pajrofanovi. Evo nas u novoj epizodi blejskog pajro čovjeka. Znam, 2-3 sedmice nije bila videa. A što je? No da bi on rada. Ali stvarno, nemam vremena. Ali, znate da je on baš, uvijek ću ja pokušat naći neko vrijeme za snimit video. Dakle, kao što vidite, u stvari, i ne vidite još, u današnjoj epizodi idemo u koke. Ali u koke se ne može ići kako bi. Ili tako, ne možeš ti u kvartovsku butigu po ono noš, džigi migi bada. Dakle, ti najbitnije što ti na sebi moraš imat su šlape. Ne možeš ti u kvartovsku butigu po bez šlapa. Ne možeš. Ja vam to ne priznajem. On mene nešto da potpis. Ne. Za kvartovsku butigu ti moraš biti odjeven kao ono u kućnjen izdanju. Dobre, ovo je sad zato što je zima tvrdo. Pa sam se morao i odjenuti da će bi ja išao ono gol. Ali, tako da, u današnjoj epizodi vas vodim tamo. Imam odličnih video da zbiljno. Ali to još nemam vremena kad snimat. Jel dobro? Ali kad dođem doma za zimske praznike ćemo snimat. Koliko sam puti one svoje ocu rekao da neka ne parkira, neka ga drži u garaži. A on svaki put ga mora parkira ispred. Jo, čuće, on je ben ti pasi u gudu. Dobre, ali, tako da, vidite, bi imao stvarno 4-5 super videa, ali nemoj ga snimit. I nemoj snimatelja. On je još zalibro, a ne smije ga, tukaj pusti da uči čovjek, uči on malo, ali dej. A kameramanica mi je u blatu, tako da kad dođe on dole, snimit ću on ti polje da vidim to sve gledao. A što se tiče pirotehnike, tega će biti normalno i gdje sa stavimo tega i prvi ćete vidjeti neke od najnovijih proizvoda za ovu godinu. Moji fanovi, malare sam u šoku. Ma jeste vidjeli rečine? Ma je li normalno? Vraži prasak 27 kuna. Ajde, sad stvarno niste u redu. Što će ovo današnja djeca sparova? Bi 27, neki maksi pera 50. Za 50 kuna učini kilo i krezita za pasiju gudu. Da 50 kuna. Stvarno kuplja je pala u drugi pa. Ja sam ono računao, što vas malo. Što ću kupiti još pa usput? Ma čekaj, 27. Bengolka 80. A više pobiteljovi svitli nego ona. 80 kuna. Ma nisu normalni, kad mi nama go? Ma za pasiju gudu. Ja sam to šokirao. Ali Maxi Pirat 50 kuna. Fino me. A u moje doma za pasiju gudu. Moj brat bi kupio njih 60 i to ne sparovu. I sad bi kupio 2-3 kune. Ne znam što bi rekao. Stvarno sam šokirao. Ako ste već mislili da u današnjoj neće biti pirotehnički sredstvo, grdno ste se zavarali. Dakle, uzeli smo jedan veliki pirat, kobro sa vrag vosadni. Ne može, ne. Pomalo moramo vidjeti kako mi susjedi dišu, kako bi Englezijevi rekli neighborsi. Tako da ćemo sad mi ovo ovdje digo sparat i pouteći u kuću. Sad ćemo mi to brzinski testira. Za pasiju gudu. I eto ga, moji dragi fanovi, nadam se da vam se današnja epizoda svidila. Biće ih još, ja vam govorim, sad će to biti učestali, ali o tom potom. I eto ga.
To bi bilo sve za današnju epizodu. Vidimo se u sljedećem videu.